kenat ban penpau ke ni kupor ba ke jing job jong ke jing persang ke jongi pan kelut ya ke kan kendai lat ke badi ke jaka kai ke ba he tam bat ke ba bud kam du jong ke ni ka nomba shalong ke jongi ke ba hakini ki asnem duna ke jing persang jong ke sokar rengkat ke tenat urban affairs Shillong board but district administration di legat kini ke kam kelong ke ba ngilayo ban don ke survey ya baru kini ki nong di madan ki barong siajar saus pa ngut ya ki ba la ketup ke survey but baga department jong ke urban affairs kelebu hakmat do ya ketong ban ban relocate lani ban wengi ki naki jaka ka bagi dan baros kata syaka jaka batamai ke balong hapo jongkane ka Meghalaya Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Scheme 2025 de hapo jongkane ka jing persangga jongi naki neki street vendor ki badan siaja saus pa ngut lalap ba saus pa nyungut ki day ki balong eligible lane ki ba ki kendon ki bat ki pendap ki kendon jong an ban la ba ki nyo ye ni ka sernot ki bagi orang ka certificate of vending de nagini ki saus pa nyo ki ba lap pa ki biang na dong shadong lai spa cutway kila wan ban shim ye kini ki COV ini kini ki sernot certificate of vending dekat urban affairs department rengkat bat ke office jong DC East Coast Hills ngila pendap ban ai jakat mai ye kini kinong di badan ha ke benda ke ba halor ke badai ke floor ke baningkong jong ke muda parking lot di ban ai ban plela plelenti ya ke jing ya ke relocation ya kini ki nong di madan lashna lais pa andre ho santliki stall but na kini hadu menta aspa prapu argot la depan ai ban mang but kini aspa prapu argot kila syong menta hakatai ka first floor daga bangiri ya ke jaka ya ke stall ke jongki pada la alot kat kum kanika jing ka khalai nusip ke ba ngila ai ki bakin shimion number but kat ke number ba ki yo ni ai ki bakin shong hakata ka stall number de ni so kemenru ba ke don ke roadside hawkers association ke ba le tray rengkat pat kala air ya ka jing kershan ya ka jing persang ke jong ka sarkar jela de nalor jong kani ka jing ai ye ki stall ki bat mai nila air nila kumbang la dapat bena ba ngin ai ya kani ka jing siu ke ba season siu ya kini ki nong di madan ke bolong 10,000 marway but kajing siu allowance manu benai nak bentasan benai ke bandong 8,000 benai ya kani kejuk ke jing pen ke jing wengi ke jing kapnya jongki ni ki jaka di madan ngin beteng ru hakiwe pat ki benta jong ka sor ba ban penting kat kum ke jat meriu jongki kani ke figure kemudian banga tambah lagi cek ekris pelai tipi nanto di bala adap survey ki balong eligible tang saus pa nyo ini ki batampat na no mapon kini tiga ho bekim qualify te ndon jakan ta jongki namar ki ba qualify ki dai kitu ki ba menengkong ki dai shwa ban pensisha ba kila don la shong la sa ha Meghalaya lais nem haswa jong ka survey dekebut kini ki baklam yo
ya ki COV kita ki bala feel shwa hak kata kaliang kabar baki dei bende ki bala don lupa hak kam khai madan hak ju ketika jaka lakum nu nriu benai shwa jong ke basdan jong ke survey tinggal ai kita atli kendon kiba pendap kita kendon kita gini ki saus panyo kiba klub pendap kita kendon ke new club Ini itu dan gini kalau komunikasi dengan apapun, ya sama lah. Habis dia berkali pak. kat ni kejingnya ud kendon baik Henry kabadon kam hi kalong bangi la ya tek kat kum ka kendon jong ketika an ka bangla patai pi bene ka ba kat kum ka scheme Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Scheme 2023 tang ki ba pendat ke kendon gila pat sedar ki Apapun sahaja itu ini dan yang dijaga pak kenika compensation bagi ai. ka competition dengan long baik kum ni la tapi kan baik ya kan go one time payment 10,000 nak ke benta kini ki laispa khatway nang ta san sisi RR hajar sibnai da benta san benai kini ki juk ki brio kita kelawan ke jikan ya infrastructure kat nungi pendan kam kata ki figures ke benda ngani